ito karon diri sa Mananga Bridge, no? So Quezon, Visayas, Mindanao. So may scenario guys dari sa Mananga. Scenario guys, no? Ini ang Mananga River, no? So dere puno ni palay. Pero di palay. Awan. Kato Super Typhoon Tino. Ito typhoon guys. Ito dito sa scenario. Kita po guys, mga river. Kayaan mo. Ha? Turut no? Guys, no? Pagkan tayo ng palay, pagkaroon na, Ano lagi mo niya? Flood control project. Maudot. Flood control project. Ano nila gihingon flood control project, no? Yan tabo guys, no? So, ani ilang flood control project, no? Asa ka ni padong ilang flood control. Flood control project.